Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong ka channel. Dei ma phi kin nong yalam jong iba roni. Kiba ong ko ba roni. La terkong ka kemut ka kemat. Ngidon kam lipstick. Ngidon kam banta yi duridar jongi. Lem kumta la ban yap lai kho. Pediang sengau bahaya pi barok kamtam yai bak rodi unong yalam mu barat bak syakane ka parti ke jami. Nadu uar hajar kapra bagi peniat ya ka sorkar bagi sibti ya ka sorkar hakatu ka por na ka jingelam ka jong doktor mukul sangma. Kawai ka ba ngayo i hakikot kubor. But what ki ba jong ka jelai barok kue ki ong. Bakin nong yalam jong ka parti NPP. Kidai ki ba specialize ban penbit beriu. Jisu tenat. Kidai ki specialist ban penbit beriu. Te haduk kini ki kendiat sengi ki bala depro kadang long ki kumsa. Tambah kidang atsyu sa kendiat ndai tak penbit beriu ki ong tet beriu. Nalor ba penbit hanabat ka tet ru. Tengah kwa ban ong ya pi ki paj ba jong kamelim konstituensi. Ka kentin ban tet kam arais. Haka constitution joker India haka bedai haka sensyar ka kadar kaktin tit kam judon. Kedon tang kawe ka kentin bat kata kalong ban syakri. Te kendiat sengi akan mau kiwan kinong thokot kubor ki keli yang Kadnu pitit ya iba roni. Kumno pila bantit yi kinong yalam iba roni. Ngam don tang kawe kalat bat kawe kabui. Iba roni syatit haka development. Iba roni iwan join day namar karoi kapar. Bat om day tang kata. Om iba roni bawan join mendai. Dei ma phi kin nong yalam jong iba roni. Kiba ong ko ba roni. La terkong ka kemut ka kemat. Ngidon kam lipstick. Ngidon kam banta yi duridar jongi. Lem kumta la ban yap lai kho. Kata kadika ka answer kabami ba nakabenta ka development compare kadnus pasdem ka parti pilalong compare kadnu kata ka parti ka bahabriu lada minus ya karoi kapar le no elut ki eke ibarok. Tinakal kadaw ngasngau ban ong hakan gamit. Kinong yalam jong iba roni.
pilale ya kabadai ban ngangit kem ban nang ni sakmat kajing tray rengkat jongpi ban ibaruni kajing tray jongpi rengkat bat ka blok NPP hamlem ngin nang la susu ban warra ya ka roy kapar ka bebit ka piang ngamla ban klet Maria job ya election ubaroni uri sapo house license sausin wong yang aku Pak Prestun syanu kata ka Forlin jongpi nang ta menakani ka budget session ni dan keren biang ya kaju ngasukwa ban pentip pai ba judge ba kani ka Forlin kahap kumba kendai popesen ha ka melim konsensi ha ubenai Desember ngin pendem syak sitom sipor tambah ha u Desember ngapenti kena ya pi baka Forlin kadai bandem bat kan long kajing mentoy ka ban nengkong ya pi ki pai ba jong kamlim konsensi Tibaroni penken mau ru kumju ya kasurok bypass nang te nalaban nang te napo kasnong ka kayak gini ka ban mi somer kata lau sotun ngiladep ban survey ka DPR ngiladep satang bangin yo ya ka forest clearance kaban poi obduna ya ka life hopra hadu soboklur kane kan lon ke jibunto ke beklau baleng anut ban yatu ya kata namang idon kaju ka family menta bandum dei badon kaju family ngan yatu ok e pingan ngam yatu si kendiak terrejat bi don kaju family menta ngapla men sim ya pi sampai UCM badon burom jongi anda lah don program yang nang ne sekmat hapo melin un saplasem mensim sama haduk berpindah jauh umat artat nangkiu seprang ka konsensi melim ban ngayo i ya kadur kadar joka nang ni sekmat kan sanang ibu ibu